Sejroning karya ngentek linggih mupuk pedagingan, mepedanan miwah pedudusan agung, ring pura dalam miwah Prajapati di sepekaman Tengkulak, Kelot, Rahina Inuni kemargiang pecaruan Resi Gana, mupuk pedagingan, melas pas pelinggih sa pecaruan balik sumpah. Upacara pecaruan talar ketegepin antuk sesolahan Rejang Renteng. Krama desa pekraman Tengkulak Kelot sane akeh ipun satak selai kaka dawag makudang-kudang warsa sane sampun lintang sampun ngemariang karya ngentek linggih ring pura desa wiadin pusah desa pekraman Tengkulak Kelot. Pengelantur ipun wantah kemariang karya mupuk pedagingan ngentek linggih ring pura dalam saha Merajapati mawinan pemargin upacara sida tegep kuentenanipun. Manggala perwarta ke karya wayan dupayasa mausang sedurung karya kemargiang wenten makudang-kudang wewangunan pura sane kabecikang minakadi penyengker wiadin bali peselang mepai ketan ring prebia pemargin karya suang-suang kakak kekeniang urunan kalih yuta rupiah wayan dupayasan latarang dudonan pemargin karya sampun kekawitin saking tanggal siki Maret warsa kali tali plekutus melarapan antuk ngeruak genah upakara nunas tirta kepura dan kayangan ring Bali kantos Jura Bali sekadi ring Rinjani wiadin Semeru nyangling ngadegang bagio Pulekerti penyegjek jagat miwah penyengker setra. Hari niki titiang adalah rangkaian dari balik sumpah, kemudian ring acara puncak titiang niki tanggal 13 Juni sani lagi rauh ngantos acara terakhir atau penyinaban tanggal 24 Juni. Ring rangkaian berikutnya juga ring lagi kita melakukan Nunas Tirta atau Menak Tirta, baik sanewenten ring dan kayangan Bali, kemudian sanewenten ring luar Bali, pinake angin titiang kemimitan seperti titiang jadi nangkel ring Pura Semeru, sanewenten ring Pulau Jawa, kemudian ring Pura Lombok, sanwasto ring Rinjani. Bendesa Desa Adat Pekraman Tengkulak Kelot dewa ngakan ketut suarbawa maosang pecaruan Resi Gana madue semerti nyomia butekala sepisanan nyuciang pelinggih ring pura dalem wiadin Merajapati. Karya keabtiang Presiden memargi antar labda karya saha samian krama Desa Pekraman Tengkulak Kelot wiadin jagat Bali sida manggih kerahayuan wiadin kasukertan. Ring Pariangan titian niki sane katon karya agung ring pura dalem mangdana suci turmaneng mando boleh sinar suci ring ida sangyang widi mangdana karya agung titian niki sane kewenteneng puncak wali niki tanggal 13 Juni mangdo labdo karya mangdana boleh sinar turmaneng ring masyarakat titian niki ring desa pekraman titian niki pedesa pekraman Tengkulak Kelot mando mulai keselamatan kerahajang sarang sami. Mustikannya majang ring masyarakat Bali pasemeton itu yang ring masyarakat Bali Hindu terutama niki mangda sami mulai keselamatan kerajangan. Ring pemargin upacara pecaruan mupuk pedagingan wiadin melas pas pelinggih puniki kapuput antuk tigang diri sulinggih minakadi ide pedanda gede ketewel geria ketewel kemenu ide Resi bujangga geria angkling babakan miwah ide pedanda Buddha geria Taman Sukawati. Pemargin karya talar keramianin antuk sesolahan wali wayang lemah sesolahan rejang baris gede topeng sida karya sahar Rejang Renteng saking angge PKK Desa Pekraman Tengkulak Kelot. Pucak karya jagi kemargiang ring Rahina Budawage Langkir tanggal 13 Juni warsa kali tali plekutus saha ide betara katuran nyejer selami solas Rahina kasina bering Rahina canis cara wage medangsia tanggal 13 Juni warsa kali tali plekutus. Indrawan Miwah Gung Krisna Nanta Bali TV.